Drago mi da vas zanima ovaj video zapis u vezi prodavnice, shopping karte, online dućana ili već kako to zovete. Ono što je trend je da definitivno prodaja i kupovina na internetu dolazi na svoje mesto i sve više ćete viđati shopping karte na web sajtovima. Ono što ja imam da vam ponudim je jedno fantastično rješenje. Upravo možete da vidite na našem sajtu istu shopping kartu koju planiram vama da ponudim da napravimo. Naša prva shopping karta je pre 3 godine bila napravljena, međutim ja nikako nisam bio zadovoljan njom i nisam je stavio na sajt. Pre mjesec, 2 dana, evo sada je februar, sam došao do jedne nove shopping karte i stvarno je fantastičan, rad u njoj lak, pouzdan i vaši posetioci mogu da komotno, na elegantan način naručuju vaše ili tuđe proizvode. U ovom video zapisu ću da vam pokažem na licu mesta kako se dodaje proizvod u shopping kartu, a ako ste kupac, spremili smo za vas polučasovni video zapis, prilično detaljan, o svim bitnim funkcijama shopping karte. Ukoliko niste koristili našu shopping kartu, imate video zapis o narudžbi na našem sajtu, pa možete da vidite kako to izgleda ili možete i sami da dodate nešto u kartu. U svakom slučaju, mi sada idemo u administrator zonu. Evo, imate ekskluzivnu priliku da vidite kako to izgleda kod Dragoslava na sajt izradi, unutrašnjost sajta. Kao što možete vidjeti sve na našem jeziku, i ako budemo radili shopping kartu na sajtu koji vam mi napravimo, to će izgledati nešto ovako. Ono što nas zanima je padajući meni proizvodi. Kada kliknem na ovaj prvi meni, dobijem listu proizvoda koje trenutno imamo u shopping karti. Za dodavanje novog proizvoda selektovat ću dodaj nov. Ok, evo nas na strani za dodavanje novog proizvoda. Stvar je veoma jednostavna, a ono što ja obično radim kada pravim prvu verziju nekog proizvoda ili web strane je da to ispišem u jednom tekstualnom fajlu i sad ću kopiram naziv proizvoda, zalepit ću ovde, Facebook, lajkovi, prodaja. To je jedan novi proizvod koji imamo, planiramo da bude veoma popularan. A ovo ovde je pojašnjenje proizvoda. I zalepit ćemo ovde. Idemo nadole. Zanima nas ovaj ovde deo. Možemo da stavimo broj proizvoda, to je samo za internu upotrebu. Možemo stavimo 44. Cena proizvoda, recimo 10 evra. Ako želim da pokažem popust cenu, onda čekiram ovo ovde gore i upišem cenu koja je na popustu. U ovom slučaju će to biti cena bez popusta. U ovom dole delu dodajem oznake proizvoda. Recimo, proizvodi u vezi Facebooka. Lajkovi. Ovdje ćemo staviti kategoriju, dodaj novu kategoriju, poboljšanja sajta. I dodat ćemo tu novu kategoriju. I ono što nam preostaje je da dodamo sliku. Evo, staću ovdje na sam početak teksta i kliknuti na dodavanje slike. Izaberi datoteku. Izabrat ću ovaj fajl kupovina Facebook lajkova. Dobro, sličica je tu. Kopirat ćemo ovdje.
dečekirati ovo i reći da slika ide desno. I umetnuti upis. I spremni smo da objavimo ovaj proizvod. Klikom na objavi se vrši objava proizvoda. Prebacit ću na vidljivo samo da vidim da li je sve ok. Jeste. Možemo ovde da malo proreda više napravimo. Ažurirat ću ovo. I sad ćemo da pogledamo kako to izgleda na sajtu. Ok, proizvod je spreman za prodaju. Kao što ste vidjeli, veoma lako se dodaje proizvod u shopping kartu. Tako možemo da uradimo i na vašem sajtu. Ako imate neke nedoumice, pozovite me da popričamo o tome, da vidimo kako možemo da implementiramo ovaj program i na vašem sajtu. Ako ga nemate, shopping karta dodatak se automatski dobija u našim ponudama Business Site i Totalni udar. Eto toliko u ovom videu. Još jednom veliki pozdrav iz ofisa sajt izrade od Dragoslava. Evo i Peto Kukuriče već jutro. Čujemo se.